bivši fudbaler Hajduka, sada Mechelena. Boris je stigao u Sarajevo u sjajnom raspoloženju, s obzirom da je sinoć postigao pobjedonosni pogodak za Mechelen u 87. minutu na gostovanju protiv Varegijema, pobjeda od 2:1. Druga utakmica Borise za Mechelen, odmah pogodak, 2 pobjede, prvi ste na tabeli, početak i snova. Pa jeste stvarno start odličan, maksimalan broj bodova, sad baš igramo kući sa Liersom, to je u njih najveći rival ovoga Mechelena jer su kao najbliži susjedi, tako da rekli su kao da to moramo pobijediti i nadam se da ćemo i to dobiti pa da dostanemo na čelu ljestvice. Kako su navijači proslavili tvoj gol, jesi im već ušao u srca? Pa stvarno ovu prvu utakmicu kad smo igrali na kraju utakmice mogu reći nekako da sam im se svidio pa su onda skandirali ime, ali nakon ove druge utakmice još sam gol dao, bilo je opet kao skandiranje i stvarno dođe i na gostovanje, baš puno i dođe, stvarno sam se iznenadio, tako da mogu reći da sigurno imamo možda čak najbolje navijače u Belgiji. To sam čuo da imamo, ali sad sam stvarno u to uvjerio. Ovdje u Mechelenu, da li su ambicije baš velike, da li je to možda malo opuštenije ili već sada nakon 2 pobjede rastu i ambicije? Ambicije Mechelena su biti u gornjem dijelu tablice. Ja mislim da oni imaju i taj kvalitet da budemo u gornjem dijelu tablice. Mislim da imamo dobru ekipu, međutim dosta je tu mladih igrača, šta ja znam, skoro svi smo mlađi 25 godina, znači možda i par ima malo stariji, tako da mogu reći da imamo jako dobrog trenera, da se radi stvarno kvalitetno, da sam se iznenadio sam se šta ja znam koliko su mi se svidjeli treninzi i način rada ovoga trenera, tako da stvarno se nadam da možemo biti u gornjem dijelu tablice ove godine. Ove klubske priče da završimo sa tvojim bivšim klubom Hajdukom. Drago mi je zbog Hajduka, čestitao sam baš Ibri na prolazu, što su dobili opet ove Rumunija, koliko sam čuo i pročitao, nije ovi Rumunija baš neka blistava situacija u klubu, tako da želim Hajduku da prođe sad i ove druge Rumunije da se plasiraju u skupinu. Sada dolazimo i do teme, naravno, reprezentacija, 3 utakmice u ovoj godini, 1 pobjeda i 2 poraza. Utorak nam je protivnik, moramo priznati, poprilično slabašni Katar. Ta utakmica, kao što rekli, protivnik nije baš nešto ekstra jak, međutim, to je utakmica kao i svaka druga, ali ne mislim sad, nije to top reprezentacija, međutim, u svaku se utakmicu mora ući maksimalno angažirano, disciplinirano, tako da sigurno svaki test dobro dođe, tako da mislim da će dobro doći ovaj test i da ćemo se što bolje pripremiti za ove kvalifikacije. Koja je neka ipak pozicija na kojoj si ti najbolje snalaziš? Pa moja pozicija je stoper, stvarno i tako da tu se najbolje snalazim. Bek, da vam pravo kažem, i nisam, tako da međutim nije problem ako treba bilo šta igrati, ja ću igrati. Tu reprezentaciju normalno da to uopće nije upitno, međutim stoper je moja pozicija i tu mogu najviše pokazati. U tom se naravno svi slažemo. Evo znamo svi kakva nam je grupa, Francuzi imaju novog selektora Blana, pretpostavljam da će biti mnogo bolje nego što su bili sa Domenekom, ali imamo i neka nezgodna gostovanja kao što su Belorusija i Albanija. Pa ja mislim da smo mi u jednoj teškoj skupini, zato što Francuzi ne mogu biti gori nego što su sad bili na svjetskom prvenstvu, realno gledajući oni će tražiti da se osvježe šta ja znam i ekipu i ovaj Blan je. Baš mislim da je dobar trener, tako da mislim da će sigurno biti puno bolji. Dok s druge strane tu imate Rumunje koji su uvijek nezgodni, znači Bjeloruse koji su također ekipa teška, pogotovo na svom terenu, Albanci također, tako da imate na pretek protivnika gdje lako možete izgubiti bodove, nije laka skupina. Tako da ćemo imati dosta muke i dosta problema, ali ja sam siguran i pokazali smo to da imamo i mi kvalitete, u biti imamo jako puno kvalitete, tako da realno mislim da možemo tražiti prolaz, da imamo dovoljno kvalitete da prođemo, međutim moramo to opet dokazati. Bio je to Boris Pandža, reprezentativni štoper Bosne i Hercegovine i belgijskog Mechelena.